Kumba Shetong Kok Tiend, Yuhari Dang Shoklaw, Kabiniat Pat Ki Laya Tyra, Paralak Kane Kalong Ka Jingsning Ba and Gamja, Day Ban Klo Kok Tini Ka Kam Habaki, Jing Shusha Pat Kimpo, Paralak Shwa Fensen Gap, Senguba Shu Subscribe Shwa Klem Pensapi I Kapur Fi, Kuble Shiban. Kani gadak ko yang mata atole ngasngo badi Prime Minister juga Israel ngayang ni kapor. Bani kun bersiar no reki Hamas. Denam. Mulai pai babi kanang ipai minta kecan mir ngimdon nong Israel ngimdon nong Palestine. Kideki pat ba jong kanong kriam konsensi take back. Bawan nak kebedaman aji kersia dia balam. Mereka senang kita kipat Israel. Kini bawan na po melim, bawan na po mau kunro, bawan na po mulai ani kidong Israel. Ngam jutiap bau na mulai ulah kelai Israel. Ngam jutiap bau na melim bau na kerai ulah kelai Israel. Minta kami yang tiap bayi tu kita nong kriam. Jadi ini mesti sisia. Mereka negara tak cop cing cop cong balam. Ngam kau. Kakon hanya terap National Awakening Movement kabla ki imbiang kala season donda uting shop ki film khasi kata Joseph Pengrop ubanya kun persya yo kortong ke Voice of the People Party uba Bill Clinton one car hasoran kam constituency kabaha ba East Khasi Hills District Joseph Pengrop udah uting shop bala ka film hanga marway kabari ka film ka paro ki pajba ki jaw umat haba ki pej hasinama Hasoring kam uno tau latam da shispa sanpaway vote bersya yu kertong jaga khnam uba Joseph H. Pengrop ubelio tang khnai pusau vote. Kajing ile mata kalong ba ngay kun bersya yu president jong PPP. Kamdai mungkin yakun yu candidate jong PPP. Kani jile bersya yu president jong PPP. Several months later. Job ukra kan stoi kamde iberi jono stoi kilong bostat kilong bapro jebing laduk nak tundong hari thansor kilong kumjuhi tangkatahi wa den basuban rap evi ba sobha le eki kam ki bapi fire bale wat ong ba ka parti BBP kadai ka parti ka bapi pi alam daga jing khut na po ing rela dang apet nga mutang na po ing ru kala jakle lupa kumno penyalam ki bre ba pi ong ba o ka parti kalong ka bakut tangkitahi kublai shibut Ukurtong ko VPP na Nongstoin District Council constituency Dr. Juris Man Yau Pnyau ulayok kuri ka nam job na Nongstoin daga penlim ukurtong jangke NPP uba adresar marngar da praja news pa khat pravon Hagajing penmena yag result hakar pusau tu rempang arajar pausan Dr. Juris Man Yau Pnyau ulayok kur da kan rewaja kan dai spa arhu pravon kan bau adresar marngar ulayok prajar arspa chipovon Finpek kini ki konstitusi badan ki MLA VPP mentah sampai baru kini kesal remlun nama berkilamat ki beriu dah kapol bompat mat ani sekitar wai ke beneng hido semua belayo lun rementar dal hamat pilai ihi ngam dan kamban kerentan tadi kata ngim artatien ba ya ka executive committee ngin yalam yang hida ke isi jogi but ya kiwi parti ru takadang masuk kentu wat nam ya kentu tanam pin habitrai ni pinapnya terakhir ni dah jadi independen dari VVP now sampai dalam apa yang tadi nama mundan parti mundan balak dia ngipit yang subhan lupa duduk bentar tu bapak benwan terakhir Uba penyihat sings im ubala job arsin komu MDC ubaya kun na nong thamai constituency nakaseng NPP ula sya penlim ha ukertong ka VPP ha uba Winston Tony Lingdo. Hey y'all, come look at this. De kumba ni lagi lingba ki media lingba ki perkubor ba nakaliang jungin pula betul job but nak job nak laka parti PPP lingba Tony de sulban ai kublai yi kunong job hagani ka kinti dan ringang long baka parti
parti ke jongi kam don por bangin yania kam don por bangin ikan tho brio Henry ngong hakni kapor kabamenta gom ginong kersan jok na parti HSPP ngi don kam ye ginong kersan ki bas kam ki bane ki ba khoi ka jimut je perkhat ki wei pade ki ap klep ya kita ginong kersan ki ban chuan thep pawan pan pisana using salek thep chopra kaparu kandidat pra yang hana badui teman betan kamu aku hikai kum ki teman betan dei kan dia plan sajak kajak pendriu ke jongi kamdon kading ketedem ko numi mo kadon kata kajing alap apo motor chan ba kadon kajing dia bisa amat lagi keleng kisnong dan rei ngajongi ba tangan ko ngadong kajing gaj ba hakamat kajing I kabor je kaspam se kan ma bathi mana bathi dia beri udah kabor bisa ndai kajing I ke bangila bathi di kipai ba dikata ke ba kipai ba kala Punjab ya ka VP na pa pariong motor san konstansi ka ba kipai ba kala kentai ikaspa mo kabo ang ba martel bukyong way nagi season politician wong kapisa asap kapisa babsap beriu jo kap mau tarachan kila peni bakim don kam ya kata kapisa ka bamhok kapisa ka babean legal jiat ya kalanti jong ka jingkhut kalanti jong ka jing shisha ba kam tam ya kalanti jong ka jing u kertong ka UDP uba Gilbert G lalu uban yakhun na meliem ula ong ba kertong jong ka VPP ka kong ai bandap len lingdo nonglaj kadai ka brie ka banabar constituency abai kram bikla pathai khubor hadien bola dep ban thap kerteng banya aireng ha election KHADC mentaga sngi uba lalu ula ong ba ka kong ai bandap len kamdei ka trashnong hendei ka dei ka nong shongshnong jong ka lauso tun ka bahap halaban mau prem constituency bat kamdon wat tang ka vote ru hameliem kami gitu kan yang baki video sendiri tradisional nak kata kami ni wala kata tang yo kecil susah mau ibu orang kumta namar ba habang perkat ini para do para senang ini kasih nong desi kadang kecil namo kecil muncul kan kat kamu cai dimana leda met scam nani shikmat makiru kin sutu mengidi keju kejat mengi di kiru wala kirim kumta nimdan ni halor jing mo kadai tangga jing slip of tongue le semo kapa ki baklan